kugenda. Ikipe ya Mukura yabonye ubusabe bwa Rayon Sport ishaka gutanga miliyoni 25 kuri abakinnyi babiri L3 ndetse na Zuberi. Ubwo busabe babwakiriye Mukura Victory Sport yagize umwanya kuganira. Bamwe baravuga bati L3 ko ari itana yacu na Zuberi akaba ari abakinnyi bacu bafite urwego rwiza badufashaga twabarekura. Ekipe ya Rayon Sport nanone yatunguye abantu benshi, ikora ikintu abafana mu by'ukuri batari biteze. Bamwita Hakizimana Zuberi ndetse na Iradukunda Elia bakunze kwita Tatu. Ubu tuvugana bamaze gusinyira ekipe ya Rayon Sport ku mugaragaro. Bahise berekeza mu mwiherero Igicumbi, aho ikipe iri kwitegura rero umwaka mushya w'imikino utaha. Ubwo rero muri iyi video tugiye gusesengura impamvu abakinnyi bahiswemo, icyo bazongera muri Rayon Sport, uko ikipe ikomeje kwiyubaka mbere ya Sekafa Kagame Cup, Championa, igikombe cy'amahoro ndetse na CAF Confederation Cup, uko ikipe y'ubururu n'umwe ikomeje kubyitegura. Ese iyi ni Rayon Sport koko igiye gutwara ibikombe muri uyu mwaka? Ese aba bakinnyi bazahindura iki muri Gikundiro mu by'ukuri? Wowe reba video kugeza ku musozo kugira ngo umenye amakuru yose y'isesengura ryimbitse, icyo aba bakinnyi baje gukora, impamvu baje. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kuvugwa ari muri Rayon Sport. Ibyo byose ntushobora kubimenya utamaye iminota mikeya ngo ngwinjize muri iyi video. Wowe reba ko bakanze like kuri iyi video, ukanda subscribe, ubundi ngwinjize muri iyi nkuru y'uburyo Rayon Sport cyangwa Gikundiro ikomeje kwiyubaka muri iyi mpeshyi yitegura umwaka mushya w'imikino. Ubundi bakunzi ba Rayon Sport, uyu ni umunsi umwe mu minsi ishobora kuza kwihindura amateka y'ikipe ikunzwe cyane mu Rwanda. Nyuma y'ibyumweru byinshi havugwa amakuru, impaka ndetse n'ibihuha, amaherezo byabaye impamo. Ntago ari ibihuha kuko Hakizimana Zuberi na Iradukunda L3 bamaze gushyira umukono ku masezerano y'imyaka 2 muri Gikundiro. Bahise berekeza rero mu mwiherero w'iyi kipe iri kubera mu karere ka Gicumbi, aho bamaze kugerayo. Iki rero ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ko Rayon Sport iri kubaka ikipe ikomeye kandi izahangana mu marushanwa yose y'uyu mwaka. Mu minsi yashize abafana ba Rayon Sport bari bafite amatsiko menshi bibaza impamvu abakinnyi bataratangazwa nk'abakinnyi bashya b'iyi kipe. Nyamara yavugaga ko ibiganiro byari byararangiye, ariko nyuma haje kumenyekana ko icyari gisigaye ari uko Rayon Sport ibanza kurangiza ibyo yarumvikanye na Mukura Victory Sport. Iyo ntambwe rero imaze guterwa, maze aba bakinnyi bahita basinya ku mugaragaro. Mbibutse ko Hakizimana Zuberi ari umukinnyi uzwiho ubuhanga budasanzwe no kuba ashobora gukina ku myanya itandukanye. Ashobora gukina ku ruhande rw'ibumoso, agakina no hagati asatira, ndetse akananyura ku ruhande. Uwo ni umukinnyi rero ushobora kuza guha umutoza amahitamo menshi bitewe n'umukino. Ntago ari uwo gusa kuko ku rundi ruhande hari na Iradukunda L3. Uyu nguyu akaba ari rutahizamu unyura ku ruhande rw'iburyo, azwiho umuvuduko, gucenga no gutanga imipira ivamo ibitego. Abafana, abasesenguzi ndetse n'abandi bantu bakurikirana umupira w'u Rwanda bavuga ko ashobora kuzaba umwe mu bakinnyi rero bazafasha ekipe ya Rayon Sport cyane cyane mu gukomeza igice cy'ubusatirizi. Ikintu gitangaje kurushaho nuko aba bakinnyi batigeze bataha cyangwa ngo baruhuke nyuma yo gusinya. Bahise berekeza Igicumbi, aho basanze bagenzi babo mu mwiherero. Uzi iki bigaragaza? Ibi bigaragaza ko ikipe ishaka gutangira imyiteguro hakiri kare kugira ngo izinjire mu mwaka mushya w'imikino imeze neza. Rayon Sport rero ntabwo igiye gukina Championa gusa kuko ifite inshingano zirimo Sekafa Kagame Cup, igikombe cy'amahoro ndetse no guhagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ibi bizaba ikipe izaba ifite rero ubunararibonye bw'abakinnyi bamenyeranye kandi banashoboye. Aba bakinnyi bombi basanze abandi bashya bamaze kwiyerekana muri Rayon Sport barimo nka Ndayishimiye Didier, Nshuti Didier, Muhoza Daniel, Ndikumana Fabio, Nizeyimana Mubaraka na Nisingizwe Christian. Iyo urebye aba bose hamwe ubona ko Rayon Sport iri mu gukora impinduka zikomeye cyane zigamije
kongera guhatanira ibikombe binyuze mu kugura abakinnyi bashya b'abanyarwanda no kugura abakinnyi bashya b'abanyamahanga, ariko bose bagomba guhindura iyi ekipe yihebewe n'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi. Abafana ba Gikundiro ku mbuga nkoranyambaga bahise bagaragaza ibyishimo rero bidasanzwe. Bamwe bakavuga ko ikipe yabo iri kubaka igisirikare gikomeye kizahangana n'amakipe yose, mu gihe abandi bavuga ko ubu hasigaye gusa kubona aba bakinnyi bazitwara neza mu kibuga. None aba bakinnyi baba bazafasha ekipe ya Rayon Sports kwegukana igikombe cya shampiyona, ese baba bazafasha Gikundiro gukora amateka muri CAF Confederation Cup, cyangwa dutegereze tuzarebe uko bizagenda? Nimba ukunda rero amakuru yizewe kandi asesenguye kuri ekipe ya Rayon Sports ndetse n'andi makipe akomeye muri siporo muri rusange, komeza kudukurikira ndetse ntiyibagirwe gukanda subscribe, ukande like ndetse izi nkuru nazisangize zigere ku bandi bantu, ubundi jewe duhurire mu zindi nkuru. Ariko ntibagirwe kusubiza cya kibazo nakubajije, ese ubona aba bakinnyi bazafasha ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugura muri shampiyona, cyane cyane abakinnyi biganjemo abakiri bato?